Rikano garap mentul apa no garap ngedirarene wis kaya pentul. Aku melu gamelan. Oh iya. Kowe apa gone makeup dikerut-kerut tatok kayak tok iki. Pentolannya 2026 Mbak Siti. Rata. Dangak. Gaspom dangak. Kue pentul 2026 gendak kayu kue rupane kok. Wis keri-keri ser maning. Bukan kumat serepet. Ada labora. Genden. Wong mau mangkate karo nyong benu nang tas mau anak obak serepet. Kue sing mantan eling mending ibing jajal kemutan sampai cokan ngangok. Samurat. Ngiri cangkeng. Trisika. Abot-abot ekon nyambut gawe. Saya labu maneh. Jane kesenian wis jare wis multi talent tapi yang ngarana tabuhan gregas. Kaya ratu ngibing babar An. blas. Kok kepeng single kabinong apa? Ya kita cilik kasih di rumah tadi siapa tahu sih? Iya. Siapa tahu apa? Siapa tahu cilku kana cilku kene. Gue ngundangnya pengen kaki selamat kaki. Bapak selamat. Mas. Kabinong sih temenan. Waduh Cid, ngetok nasi wadon 2 kali, dan sekali-kali kene. Oh kau jam. Pak selamat, si wadon kalau ngetok kene. Oke. Lagu apa sih? Lagu yang gemblung. Kecil. Aduh, sayangku. Kue aja sembarangan ngomong sayang. Gambar sulit. Alah wis tahu. Ayo, cepet aja kesuainya kepengen gawe kabeh. Si wadon-wadon kok dutak tak neng neng nong niplak tuplak petak tak. Ya ora petak. Ya. Yo. Ya nes. Manimas sawah langking. Meladung momen sawarno. Kakang-kakang pada plesir mari ngerti. Dapat pencet negara segaranya selagi. Apa iya? Toko dapat pencet negara. Ya Allah. Ayo. Emang anak-anak bebek. Wong jeren-jeren si wadon metu malah kaya ngaban kaya Pengajian.
jaluke loro metu kabeh wis kowe gar teka pangan aku Ya iki bingung ya. Ngomong mana ngono Hedi? Jajal nek Bapak to maaf ya. Asing pas ya jodone nyong. Nek ora pas ora usah ya. Hed. Ede. Mbak yo. Nak wis jenengan kowe duwe nama. Kowe yakin? Jangan untuk kalau ya. Hah? Lato-lato. Bayu wis anak anak lalen. Oh, pertamanya kan bisa cengenging, ya cilik jawaban karena kayak apa yo? Hah? Gue ngapa? Kau tuh gue ngatu jalan. Dek, opo kowe gelem? Dek, minge kok. Kalau koman kayak ibu cengenging, paling enak kudu dulu. Paling enak. Odo dulu, odo dulu, odo dulu, odo dulu. Mau nganutut ora aku nutut. Kok siki lomba, siki pupung egin suwe Agustus ya. Tukang diam dalam nanya, tak dudu tak orang gajul sih gelem. Tadi, cak cak, hah? Digajek nak. Pargo. Wong ta yang ngarani ora berek arek kepengin wis tuwa. Ya, Pak Slamet nggak balik kakinya nggak kuat. Hah? Kayak Maksudnya nggak kuat boleh bayar. Kos 100 Kesan ya, lega kena lega. Kalau pengantinnya, aku pengantinnya. Kayak ngoceng temen ya Tun. Tenang banget kok. Kok, sing cilik apa tanya? Mani, kok tak tahu baik ya. Jajal. Dene jalur tambal ngotot. Nah, kiye lakone sama gede kiye. Babon manak telu. Hah? Iya. Awas yo, ayo bagaimana? Dah. Iya. Orang keseron bokane dadane. Kongsep. Mamas Bambang. Wah. Jadi kayak ayam gak punduk. Wah. Jalan lah Mas Ibal. Kayaknya wis ngomong. Nang apa ya Ki? Wis ngomong Ki. Ki wedang kayaknya siram karo kopi ki. Ilallah. Allah. Nyebut. Gantinya dong anak kon mati. Juga kan main kaki selamat orang kalau ditambahan. Mas Adi mau aneh ya aja campus ya. Ngomong aja. Hah? Wis tenang bae. Nah kayak gue.
Yang gale mat nun sike. Iya, ada apa Mbak Tumi? Oh iya kok Mbah. Nasi kena kena aja mau balang, mama sudah kayak bapak toko. Wis tenang, ayo gue dani bu tenang apa ki mau kok ya. Siki aja kakek jagong nyap gawe. Waktu setengah papat sih, tak apa-apa. Lagu ini sih kepenak bayi lah, bayi masan lah. Menyat. Jalangan apa jangan jalan apa sejono loh. Kayak melas Pak Komandan dalam nakal itu putu-putu buyut-buyut. Ada pipis nang kene. Ih. Ngali nyat jam gawe. Nyat.